Pozdrav ekipica, evo mene opet. Koliko puta ste došli sa treninga mrtvi, umorni, ništa vam se ne da, spava vam se, jedva čekate leći u krevet i ne dizat se do jutra. Evo ga, upravo sam ja u takvoj fazi, stigao sam sa treninga, otuširao sam se i vrijeme je za obrok. Velik broj vas nakon treninga ništa ne jede. Kada ste zadnji put nakon treninga pojeli nešto kvalitetno što će vam pomoći u oporavku mišića? Ili vam je u tom trenutku najbolje sjela jedna slasta čokolada? Za vrijeme treninga se događa što? Pucaju mišića vlakna, dakle ta vlakna moramo oporaviti unosom bitnih nutrijenata. Znate li koja je vrsta hrane najbitnija za oporavak nakon treninga? Proteini ili takozvane bjelančevine. A da li znate što spada u tu kategoriju? Ne, nisu čokolade, a bobe nisu ni bomboni. Imamo velik izbor namirnica koje bi vam mogle odigrati tu ulogu za oporavak nakon treninga. U tu kategoriju spada nekakva vrsta jogurta, bioaktiv, jaja, mlijeko, nekakvi orašasti plodovi, sve vrste mesa ili u konačnici nekakav proteinski šejk koji bi vam dao sve potrebno za oporavak nakon treninga. Sve namirnice koje sam nabrojao sadrže i masti i ugljikohidrate, ali u nešto manjoj količini. Primarno je bitno da imaju veliki postotak proteina. Računajte se da bi trebali nakon treninga unijeti 20 do 30 grama proteina da što više ubrzate proces oporavka. Sada kad ste tijelo opskrbili potrebnim nutrijentima, možete bez grižnje savjesti leći u krevet i pustiti tijelo da se oporavlja kroz noć. Ekipa, ako vam je video bio dobar, stisnite subscribe i vidimo se idući put, a ja odu spavat. Laku noć.